Slušaj Mišković, Cuki iz Požarevca pita, odakle toliko mesinga i olova u njihovom otpadu? U otpadu kažu njih se ne tiče odakle seljacima olovne cevi i sirovi bakari. A znaš ko je taj? Gavrić, predratnih trgovac. Slušaj. Javit ćeš Požarevcu da odmah uhapse otkupljivača. Pa ćemo s njim da obiđemo okolna mesta.